Deputy Chief Minister jong kacala umasnya bahalang dhar bat ubadero MLA jong kawan artiang constituency henin kesengi ulapan pau marulong baka public rally kawais of the People Party UPP kabakan thop ia ka projek ka lompong deng kabalalong bat kabayadai ka by election hakanik MP kaban salong umasnya bahalang dhar ulong hakabayadai karai jong kasarkar telah ban pendo ne pendam ia kelompong deng projek kadai kabalarai katkum balakren neong uma wailat miki cela badu Deputy Chief Minister jong kajela hakabai dei ka jingmang jong wise of the People Party UPP ia ke National People Party NPP umasnya bahalang dar ulong ba barok ki parti kidon laka kamram banielap hakabai election Henry ia kelompong deng projek kilakwa ia ka kum kaman Henry kumban ong kandiat neban pensyai kidon kiriu rang ba jongi ne kinang ilam jongi hapok kajala kibas ngotho bakla ia kijisha Henry kidon kinang ilam jongi katu katne kibayale ni yaksaj ban penbha ne ban pensotho ia kipai ba jong kecela rangkat bat kipai ba Henry klem dakwa ban yatho ne penpau kerteng ia kinang ilam ba shisha kipai ba jong kecela kitip khampha ia kini kijai no ilam nakata kedau kumpan ong sachisien neban penpau ki no yalam babha habakile ia kano kamat hapok kajala kidon laka jingkit kre hakabajliu ban perkhat Henry banle ia kano kamat kabaki paiba kim ladon kajing angnot ne kajingit kalong kabama bat kabala banwanra ia kathma kumta kumbat sepengkot sachisien ki paiba ki bestat kidon ia kajing ijngai ban perkhat ne banbo ia kano rim kabajliu hapok banjet yau nong ilam ne kanong ilam hakasan partai kidai banjet dau ne kabriu kababiang kabapura jabiang kabashempang bat kabastat kanang bakari berkejat mriu kan im pateng la pateng hakurkom kabreidur bat desur bat tibru tuplai kublai shibon.